gelekê zanîn ku li her komalgehekê yan li her olekê de jina erk û mafên xwe yên cuda heyne. Di nav ol û komalgeha êzidiyan jî de dema mirov berê Xwedê tê li gelek cîhan jinan dibînin yan serkirde yan jî rêvebirên karên giring. Li êzîdxanê de erk û mafên jina êzîdî li ol û komalgeha wê de bizanibin. هەلبەت ژنا کورد ez bînim azadiya wê gelekê kerim bêne ol û netewa û dîn ez bînim jina êzidî jineka gelek azada helbet li her dînekî li her netewayekî jin rêlê tête girtin ez nabêjim azad heta yani gelek azad bit bes heta hedekî ew ê jî azadiya xwe ye ez bêjim jina êzidî jineka azada li buarê her çî li buarê hunerî bit li buarê xwandinê bit li buarê rewşenbîrî bit ez bînim jineka azada û xudan biryara ev çende zivirta wê ku dîn piştevan bit dînê me vî çendê qebûl biket yan jî komalgeha piştevan bit û sermalbata mirovê dimînit ka çend piştevanê jiniya ku jin azad bit li her buarekî wê bivêt û li her biryareke ew bide. من بۆ چەندین ساڵە بوارێ هوەری کارکریا تیپاشاریە ئەس هەند ئازاد بم کوبابێ من ئەس برم توی بارێ هوەریدا ماڵباتا من ئەس بۆوی باری یعنی پێش ئێخستم هەر بوارێکی دی هەبێت ئەس پشتڕاستم ماڵباتا من هەر پشتەوانە بۆ من و ئەس بینم کۆمەلگەهشک نهۆ گەلک پشتەوانە بۆ ژنا ئێزدی هەر بریارەکە بدە. برێ خۆ بدەینە دیرۆکە ئێزیدیا هەرجی کەڤندا و هەتانهۆ چەندین نمونە بەرچاوێمەتکەون ئەم چێن وسا بێژین کو ژنا ئێزیدی ڕۆڵێکی مەزن دیرۆکێدا هەبووە گەلک بوارەدا بوارێ جیڤاکیدا و بارێ لەشکەری و بوارێ ڕێڤەبرنا کاروبارێن ئێزیدیا و حتا ڕێڤەبرنا میرگەها ئێزیدیا و هەندێک خێزانێت مەزن و عیل و عەشیرێت ئێزیدایەت مەزن دیرۆکێدا ئەم چەندین ئاماژە تژێدەرین دیرۆکی دەهینەژە ji کۆمەکە دیرۆکڤانên ئەوروپی و حتا دیرۆکڤانên عەرەبین دەوروبەرên ئێزیدیا ژیان بۆ نمونە ئەگەر ئەم بەرێ خۆ بدەینە پەرتوکە هێنری لایارد و مێژۆنڤیسێکی ئینگلیزی یە نافدارە 1856 ناف ئێزیدیا ژیایە بادجەر هاتیە ناف ئێزیدیایە سیاسەتمەدارە برێتانی مسبێل 1900 هاتیە ناف ئێزیدیایە دوانژێ دەرێ دیرۆکیدا
ئەمە دبینین چەندین نمونێت ژنێت ئێزیدیا دیار بن کە ڕۆڵێ خۆ هەبووە ڕێڤەبرنا کاروبارێت ئێزیدیایە ئاینی و جڤاکی و کارگەریدا. دەمەیان بەحسێ جڤاکێ ئێزدی بکەن یعنی درێغی تێدەنینە و جڤاکێ ئێزدی پاشماوێ کەلتوری کوردیە ji ber ku yani beşeka resena ya Kurdaya êzdî lewma hemû tiştê kevnarê nav yani kelturê Kurdî de nav êzdiya de peyda bin we êk şu an ewa ku yeksaniyet nêva jin û zilamî de nav civakê êzdî de wek civak berê xwe dite jinê wek yani hêzeke pîroz ji ber ku dû regezî serekî bi afretê vedgirê dayîne êk jî wan regezê serekî ewa ku binemayê jiyanê jinê dest pê dikitin lewma em êzdî qedrî dine afretê wek civak eva şalekî û aliyê duê jî hemû perwerda ya piçûka li ser milê jin ye civakê me êzdî qedrî dite jinê û dîsa jin wekû zilamî hestê xwe derbirîna hestê xwe di nav êzdiya de gelek heye و هزرت تويجي هزرت جنيجي حتى بو كاري بو هر تشتكي هبتن وكو زلامي تيتا حسابي وتايبت يعني تناف جواكي دا يعني خوشي ونخوشي جواكي عفرت دا وكو زلامي تيتا يعني كاري خود كتنو ورويل خود بينت يعني هەگەر ئەم بینە بەرەخۆ بدەینە ژیانە ژنە ئێزیدی ئشکەڤندا ژنە ئێزیدی وەکو ئاین gelek mafteye iş her bigira iş her rewresmêt me êzîdiya gelek jinê beşdarî têda kiriye wekû bo nimûne em qarin bijin çêkirina beradê tiştê herê pîroz hîmay herê pîroz nik êzîdiya berata nabit kesek beratê sûn bixwe derew yan heger demê mesela di ji minatiyek nav bera du xêzana de çê bide wê beratê yani pêkên en sulh çê bitin vêca tişt berat bi destê heft kiçit neşûkirî têne çêkirin ev ramanawê çendê detin ku jin et aynî êzîdiya dijde gelek tiştekî yani mekaneteke geleka mezin hebûye dîsa jina êzîdî jî gelek yani heger em işkevin da bêjîn milib milê zelamî rêya keştûkarî de yani gelek kar kiriye ne tenê mesela zarokê xwe perwerde kirine lê zerعetî de yani gelek buwarî dî de herîkariya zelamî kiriye jiyana xwe rojane de هكر مثلا بحثها جنيه بكينش آلية دي صار يورس مع ده بنين خو كيفن ده كيشانا سماعي البرزقها لالشا بيروز ده جنيه بجداري تده هيا دي بني جنك دان عمر دي جنك دان عمر دي آجرة كي دس خدا هلكتن أو أن فتيلة دي دس خدا هلكتن أو رامان يعني دس دابتن أو رامان هيك عند نور رونا هي ده تفيج يعني
از بینم جنا ێزدی دایما ادبواری خواندنا خۆدا بینم gelek ya berdewama û dayman piştevanê wêne şehadet mezin bi dest xwe vetînin û her cihekî bivê biçinê rêkxera û her cihekî bivêt ya azad e mesela biryarê xwe bide û piştevanê wê هەربەت سەردەمێ بەرێژیدا هەر دیسا ژن gelekî azad bû çendeha navdêrê tên jin navdêrên jinê tên wekî meyan xatûnê destelatiya destî de bû û çendîn stranbêjê jinê tenên êzidî azadiyeka tam û mukum jî hebû ji berê de heta ana jî jine heye stranbêj êzidî û serde pêşanowê strana xwe azadane dibêjit helperkiya xwe azadane diket û heta radekê ku مرۆڤ بێژێت فعلەن یان و ئازادی vê komelgehê de divê neteweyî de jiya سۆرگوڵە مێ ڕۆژە جەما شەخص و زیارەتە داوا فیستانێ سۆرگولێ نەشێ لەردێرە هەیلێلێ 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 ئەزرە بەنا نالینیت کوشتیایمە نالینێنێ لە پێ خودی دینی ما احترام بشری همویت که احترام بشری همویت که و دینی ما هبه فرقی نبیجی نومیر دوجه شهر چی نیر به چی میبه فرقی نینه چلو مثلا چلو ام احترام حوالی خود گین مثلا یکی زوجی به او عیالاوی حوالاوی شریک حیاتاویه لازم احترام ویجی بکا و جان بیجنه نابا جان بیجنه نابا لازم احترام ویتکرین لازم چلو مثلا یک مثلا ریا دینی خو بگیره میر حقیش نیشی لهایا چند حقوقه همه جنو میر ادوکه یکن الدین مدا بس نه مثلا برید گوتن جن دارش کستیا جن ندارش کستیا جن بس فقط وی تنازنا عیال خو بس با عیال افتنی کرده تنازله کی دینه کا کرده که طلبه شرفای کرده بکشه اول دین ما ده حقی چیه جنه که کشتش با شرف خود تنایش کاملا دین ما و دین ما وصیت کردیا که گله که احترام جنابی تکرین دا اشبر او کوکا مجتمع او کوکا جانا بشره او مدرسه او ضروات علمينا او ضروات پیش داده گله مثلا واجبی سر جنیجی المال ده ناف ازدیادا جن رولکی گرنگ جواکیش ده جبر کو تشتي بيروز ناف ازدیادا مثلا خاصو چاکن او خاصو چاکت ناف ازدیادا جوان خاصو چاکا جن هيا و زلام جي هيا أظهر رامانوي كدتن كو معناتها جنيجي وكو زلامي رولي خويت ناف يعني رسموا بيرو باور الديني دهين بو نمونا خاتنا فخرة رزدنا أفرتك خصا عن ستيا زين عن ستيا إس هذا نافن كو شاكت ناف ازدياد نش أفرته يعني دست بكري نافوان خاص شاك هذا ودي صار رولك مازن هنا يعني أم وقتين بحثي خاتنا فخرات كن الفيري بحثي جانت كن بحثي دسبيك بحثي حتى وكو يعني هزرت كفنت ناف جواكي كفنت ميسوبوتاميا ويونان واندا كوتشا قدر دانا افرته وبره خداوند تشتكرن ام اس دي جي وصا قيمتك الدنيا وام خدانا ما خدانا كيا بو افرته وام بيجي خاصنا فخره
هر دیسان مثلا هەگەم بەحسا جەژنا بکەین هەلکەفتە توافە هەموو جەژنێت مەژی ژن تێدا بەشدار بتن و پاراستنە وان ڕێوڕسمێتما ئێتکەڤناردا ژنێ پاراستینە وەکو ملەتی ئێزیدی ملەتێکی نێزیکی ئەوە بوون 74 فەرمان لە سەرسەرێ ملەتێمە ئێزدی هاتن هەر فرمانێکێشدا ژن بۆ قوربانی ئەو هەموو فرماناشدا ژنێ ئەف ئۆلە و ئەفدینە پاراستیە و ڕوولێکی گەلێکی کارە و ئاکتیف هەبووە ئەت پاراستە ناوی ئەولێدا هەگەر ئەتعالی مەثەن باری خۆ بدانە قەولێ و تێکستێن دینی ئێزیدیا گەلێک تێکستا بەحساوی چەندێکریە و یەکسانی ئەت ناوبەرە هەردووکادا بتم خۆ هەتا ژبوونی هەتامرنێ تشتێک گرنگژی قەولی مەرسوما جوبێردا بەحساوی چەندێکری حتا بەحسا میراتی کریە و ژنێ مافی هەیک و میرات هەبتن سەبقەکەوی دەبێت هەکەر هات و مێرمری مالی خڕێ نەدەکڕی دایکێ و کچێ نەبڕی ئەوە ڕامانەوەی چەند دەتن و ئاینێ ئێزیدیا گرنگی گەلێکدای ژنێ و مافێوێدایە لێ هەبوونا ئێزیدیا ئەت ناوا وەکی بێژین ناوا شەرق ئەوسەدا و ناوا کەلتورێن ئاینێن دیدا ئەوە کارتێکردنە گەلێک لە ئێزیدیا کردە ڕەنگە هەکە ئێزیدی جهەکی دیبانە وڵاتێکی گەلێک ئەفتە ئاستان گەل پێشیا ژنێ ڕەنگە نەبانە لێ ئەس بینیم حتا نویسکارێن چرخێ نۆزدەیدا گەلێکە نویسکارێن ڕۆژ هەلات ناسا بەحسا ژنە ئێزیدی کردە هۆ ساڵ قەلەمدایە و ژنە ئێزیدی بتش ژنێدی حوریەت هەبووە یان ئازاد بووە خۆ سەروبەرێت وێ دەمێ جواتە المەحفەلە هەر تشتێکی بێت ژنە ئێزیدی دێت پێشوازیە میێوانە کەڤندا ژنە ئێزیدی ئازادیاوێ بتش ژنێن دیت بووە ئازادیا ژنا ئێزیدی بۆ اختیلاتکردناوێ گەلژ دەرە وش ناوێ کۆمەلگەیەوە ئەس بینم ژناو کۆمەلگەیەوە اختیلاتاوێ یان و گەلک باشە هەموو بوارەدا مەسەرەن لە ڕێ و ڕسمێت وێ دینی بن لە خۆشییا بت لە نەخۆشییا بت ئەس بینم یا ئازادا وش دەربەژی مەسەرەن گەل کەسانێ دی مەسەرەن غێر دین بنشک ئەو ژ هەتا حدەکێ ئازادە نەیە حەسر کردە مەسەرەن ئانیە دەستە سەر کردە ئەو بتنێ مەسەرەن بریارێ خۆ دەتب ئازادانە بێک و کەس تەدەخڵەکە تەکەتیانژی ئاریشەکێ چکات بۆ نمونە وەختی کچ مەسەرەن چتە کولیەکێ ئان قوتابخانەکێش دەرەوەی مەسەرەن باژێرە خۆ بێت یانژی مەسەرەن دەولەتێنش دەرەوە چەندین کچ نهۆ من دیتینە مەسەرەن شەهادا خۆ دچنج دەرەوە مەسەرەن ماستەری خوونن دکتۆرایە خوونن چنە ji derve dixûnin bû mavê çendekê tenê diçin û tenê dên şir ev jî azada yan û zêde zêde baş e û ez bînim yanî nimûnên wisa û gelek tiştê wisa jî ye. شغل کارگیری و ما چندین نمونه تن باشترین نمونه جی مایان خاتونه مایان خاتون طبعا ناس نافی خاتون جی اکشوان رزقرتنه و بهاگی مزنه ازدیاد دای جنی فستی تت خاتون تت چندین ناس نافت مزن بخشینه وانجنه مایان خاتون روله که جواکی و کارگیری هبود چونکی پشتی هفجینویت مرت علی باکل سال 1913 او امارات ازدیا ورد گرت یعنی امارات ازدیا بو ماوی چندین سال برود بد پشتی هنگی میان خاتون بتا وصیل سردو میرید ازدیا سعید بگو میرنهای ازدیا تحسین بک حتی عمروانش 20 سالت بورن یعنی امورت اداری پشوازیا میوانه کلی پشوازیا قنصل و سفیر و سیاست مدار و رئیس وزراء
عێراق یەدوی وەختی کردە ژنا ئێزدی پێچەوانەی جڤاکێ عەرەب و تورک و فارس نەترسیایەش جڤاکی ڕۆڵێ خۆ دیتە خۆ نەڤەشارتیەش زەلامە ئەف کەسانێت سەردانا کوردستانی گرینت قڕنە 19 دەتبێژن مەجیوازی نەدیت ناوبەراژن و زەڵامێت ئێزدیا درێڤەبرنا کاروبارێت خێزانێدا زێدەباری ئەو کارێ ژنێ تەقلیدیت خوددانکردنا زاڕۆکادە و بەرهەفکردنا کاروبارێت مالێ ئەو دەرد کەفتە چۆلێ هاریکاریە جۆتیاریت کرد هاریکاریە شڤانیت کرد فەرمانەدا نەخۆشیادا دیسان ڕۆلە ژنا ئێزدی دیار بوو بەڕێوانیکردنێدا حتا ناوێ هەندێک ژنێت ئێزدی تێت فەرمانێ بسەر ئێزدیا دەهاتی نەبتنە ڕۆڵێ هاندانێ دیدێت شەڕادە بەلکووان خۆبخۆشی جەک هەلگرتیە سترانên dîrokên êzidiya pڕn şinavêvan Zerîfa Ozo û Gula Mezin û ku fermana Hafiz Paşa û Ferîq Paşa da cek hilgirtîne û milib milê zelama şer kirîne. الهمو جهة ديني شنكارن حاضر ببن الماء يزيديا شلالشان نوراني مقدس ترنينا شلو حقي من لالشي حقيقة جلالشي هيا أذكر يزديا ما تكاجا يزدياي حقيقة جلي هيا حقيقة اللي هيا تشي طوافي خوا زيارتي خوا قانون الديني خوا تهموي بمشيني الدارين ما رجل مثلا آيني ديني شلو مثلا احترام خوشكا خودن احترام داكا خودن مثلا احترام جناتكن جنيت ازدي همويتكن نبس اوامتني ديجي هاتن بين اود ازدينا وحقيوان الدين هيا دين خو بمارسين قانون الدين خو لازم زانبن كرنان هو الزانبم دين بيشاوي حتى دريت النزانبي لا لازم حكي تشتيت اقوتش دين حقيقه هي تزانبي زنقاري الدعاء ببرسه زنكاري قانون الديني خوهمي ببرسه زنكاري هكا مثلا نوها كطاوسات كاري شا بيزارتي با هكا بو جماعة شيخادي كاري شا لالشي كاري شا سجادة ملي فخر الدين كاري شا دستي ميري شيخا زارتي با من عاجني درك مقدس نينا وقتی مرۆڤ بەحسێ ئازادیە ینی یا ژنێت کردن ناو ئێزدیادا دەشێت نمونەیەکێ بۆوێ ئازادیە بینێتن کو ئەوات ناو ئێزدیادا ئەوژی مەسەلا ڕەواندنە کچایە يعني بري فيغافكي طبعا فيغا راسي او تشتي او يعني يا كيم بو عاده نافيز زياده بس بري نهايه زاف بو ايش برشي چونكا او دربرين بو اش ازاديا يا جنكي يا كتشي يعني وقت كتشي كرك فيابا نحو جه هندا خبصي او بكتن هم دلقال رفتن وخلاص شو وبشتي يعني شو سزايت وصايت مازن السيرفي رافاندني نبون يعني كتشكي كرهكي كتشك رافاند با قال بشتينجي قال عادي بو ده بازار رجكا دي شيخك يعني بيرك يعني وكي قلتي ريسبيكي وي غندي دي شبا مالا بابي وي كتشكي دي قلت بحاله مثلا فلان كوري كتشاتا يابريو مدفتن بيك بينو قال تشكي اسايبو بيكت هاتن يعني ازد بيجم افا يعني دربرينك بوش ازاديا هستي افرتي قالك خزانة مثلا رنقة أو ما فانا دايا جنيا مثلا أبنا رامنا هندنا دتكو مثلا عيني إزديار يعني أو ما فانا دايا عن آزادينا دايا مثلا هندك بنا مال دي آزياد كامل داني مثلا كتشي حقي هاي مثلا كسيب هالبجرد يعني كسيب بفيت شو بيبكت هالبجرد يعني دخون دنا خو تمام كات يعني باش تجهكي ويب بفيتن يعني
يعني هر تشتكي ببدي آزاد بتن أبصر خزانة منيت أثناء مثلا نبج متبتني مثلا عين بس ليه او دیسان شش سر مثلا کساتیا جنیت مینتن اره هتاچی حدی مثلا جن مثلا باوری بو خزانه خود دی چیکتن نه بس هر جنه ازدی هر جنه که هبتن دویت جن مثلا او بخو باوری بخو هبتن و باوری بخو چیکت بنمال خود چیکتن کود چا قارت مثلا بچ شول در کار بکات يعني بچ خوندا خود تمام کتن من هاجنين كوياسا هي مثلا جريداي يعني كوري جري لجني بتكرن من وك قوت يدا شي خود مرني دا ودبوني دا عيني ازيادة اتيكسانن يعني بأركو ما فا حردو تيكسانن لي وكو مثلا عين ريجريه لي بقرتن كونا تشبيش نكبت اسبارنا كما يعني مصرين دليل يرو ام جنائز الحمو محفلات بنين امد بنين يتشتا ناب جواكني بدولتي دا طلبه ما في خود كتن يعني يرو جنائز دي برلمانتارا والجهات محاميه دكتوره ومستاهل هر جهه كي هبتن جنائز دي في قونا غدا رولكي جالكي كارا بو افكرنا جواكي ادبيني قال يا كتانجا